Tumaze iminsi tubona u Rwanda ndetse hashize n'igihe kinini u Rwanda rugaragaza ko nta gahunda rufite yo kuba babangamira umutekano w'u Burundi cyangwa se bifuza kubana nabi n'u Burundi, ndetse u Rwanda rwabigarutse kenshi ruvuga ngo ibyo bintu byo kuvuga ngo Burundi turashaka kubutera kubugabaho ibitero, ibyo bintu ntago ari byo, nta n'ishingiro bifite. Gusa nubwo u Rwanda rwo ruvuga gutyo, ku ruhande rw'u Burundi ntago ariko umukuru w'igihugu cy'u Burundi we abibona. Perezida w'u Burundi we ngo abona ngo u Rwanda ruhigira cyangwa se igihugu cy'u Rwanda ngo gihora gihigira kwataka Burundi, u Rwanda ruba rukubita agatoki ku kandi ruvuga ati Burundi. Mu yandi magambo iyo urebye ubona ko perezida w'u Burundi we ahora yumva ko u Rwanda rugamije kumugabaho ibitero. Ndagira ngo wumve rino jambo. Tubidehe akariho karavugwa, murazi ko dufise umubanyi mu buraruko bw'igihugu cyacu atatubaniye neza, akaba ubuho aguma duhigira aturitse urutoki ngo Burundi nibwo umwononera mu mugambi wo kwihagira igihugu kibanyi ca Kongo. Ni nawe n'ubu adahengeshanya gushigikira abipfurizi n'abo Burundi, ariko abimenye ko igihugu sicana igihugu. Ndetse u Burundi nk'uko byumvishe ni ijambo rirerire ndibuze gukomeza kugenda nkugezaho, wumva ko igihugu cy'u Burundi cyo perezida w'igihugu cy'u Burundi akomeza kubona ko ngo u Rwanda ari narwo rufatanya n'abantu bose bifuza kuba bahungabanya umutekano w'igihugu cy'u Burundi. Ndetse ibyo ngibyo bigakubitiraho imyigaragambyo iri gutegurwa ku munsi w'ejo, ni ku itariki 20 mu gihugu cy'u Burundi nk'uko nabikubwiye. Ni imyigaragambyo izaba ahanini iri kubera ku ambasade, ndaje tuyigarukaho turebe n'uburyo yateguwemo na gahunda igamije, twari twigeze gusa nk'abicaho kare, ariko perezida w'u Burundi we akomeza abona ko u Rwanda ngo rufite gahunda yo kuba rwabangamira umutekano w'u Burundi, nubwo u Rwanda rugaragaza ko ibyo bintu nta gahunda babifitemo. Burundi ni igihugu kitavogerwa, musabwa rero kuryamira amajanja muri kanure mufatanije n'abajejwe intwaro n'abene gihugu bose. Ico tubemereye nuko natwe ugo rugamba tuguma tugwiteguriye mu buryo bwose. Ndabamenyesha ko n'abene gihugu bose barikanuye ubuzohirahira agatera Burundi, iyo ntambara azomenya ingene ayitanguye, ntazomenya ingene izohera. Mugabe ico nomubwira coco nuko arahirwa abasenga iyo dusenga, ahandi hoho izoherera iwe kuko Imana ntirenganya. Ndetse nubyumva neza uri kumva ko perezida w'u Burundi hano mu ijambo rye yabwiraga abaturage ati mwese muryamira amajanja cyangwa se muhore mwiteguye kuko akanya kariko kose hashobora gushya. Nicyo yababwiraga ati, ndetse n'abaturage ngo barabyiteguye, niko perezida w'u Burundi avuga. Ndetse perezida w'u Burundi arenzaho n'ijambo rivuga ngo uri gutekereza iyo ntambara ngo intambara izarangirira iwe, ntago izagera hano iwacu i Burundi. Benshi bakibaza ati kuki u Rwanda buri gihe rukomeza kugenda ruganira ruvuga ruti nta gahunda dufite yo kugaba ibitero ku Burundi, nta mubano mubi twifuza n'u Burundi, ariko perezida w'u Burundi we akarenga buri gihe akagenda akavuga ngo u Rwanda rudufiteho imigambi mibi. Ukibaza no kubera iki? Ndetse mwibutsa ko mu minsi ishize hari ikiganiro twarebye hamwe, amakuru yavugaga ko ngo mu gihugu cy'u Burundi hari amakamyo yaturutse Tanzania agera kuri 30, ndetse ngo yari yikoreye ibitwaro n'ibisasu bimeze neza cyane, ndetse ngo ayo makamyo akaba yaragiyeho kugira ngo ajyanwe mu bigo bya gisirikare, ahubwo akagenda agashyirwa ngo hafi y'umupaka w'u Burundi n'igihugu cy'u Rwanda. Abenshi bagatekereza ati kuki perezida w'u Burundi muri iri jambo yavuze ngo iyo ntambara ntago izagera i Burundi, ahubwo abo ngabo intambara izaguma iwabo niho izarangirira, no kubera iki? Kandi bakibaza ati kuki perezida w'u Burundi mu ijambo rye yavuze ati abarundi babe biteguye akanya kariko kose. Abenshi bakabona ko u Burundi bwashyize imbaraga nyinshi ahanini mu gukomeza gusa nk'abahangana n'u Rwanda cyangwa se kugaragaza ko ibintu bitameze neza na gato. Ahanini reka turebe inkuru ziri kuvugwa i Burundi. Amakuru ari guturuka i Burundi aravuga ngo imyigaragambyo yateguwe n'abayoboke b'ishyaka CNDD-FDD, akaba ari naryo shyaka n'ubundi riri ku butegetsi. Iyo myigaragambyo izaba ku munsi w'ejo ku itariki 20 Ukuboza 2025. Iyi myigaragambyo ngo izabera imbere ya ambasade z'ibihugu birimo Leta Zunze Ubumwe za Amerika, u Rwanda, Ubufaransa n'Ububiligi. Ngo iyo myigaragambyo izaba iri kurangwa no kugaragaza ko u Rwanda rwisha amasezerano. Mbega ngo bazaba bari gushinja u Rwanda kwica amasezerano
ari nako bashyira igitutu kuri ambasade z'ibyo bihugu navuze hejuru kugira ngo u Rwanda barebe ko rwafatirwa ibihano cyangwa se rukaba rwashyirwaho igitutu mu buryo bugiye butandukanye. Ngo ahanini u Rwanda bazaba bari kurushinja kwica amasezerano y'amahoro yasinywe hagati yabo ndetse na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ndetse ngo aya makuru aturuka i Burundi nk'uko ibitangazamakuru by'i Burundi bivuga ngo nuko ngo ubutegetsi bwa Evariste Ndayishimiye ngo mu gutegura iyi myigaragambyo izaba ku munsi w'ejo i Burundi ngo hazaba ahanini bikubiyemo no kugira ngo banezeze inshuti yabo ariyo Perezida Felix Tshisekedi, bamwereka ko bakomeje kumuba hafi no kwifatanya nawe cyane mu kurwanya u Rwanda cyangwa se kurwamagana. Mbega ni nk'agakorwa ko gushimisha umuvandimwe Tshisekedi. Ubwo Burundi bwateguye imyigaragambyo yo kwamagana u Rwanda cyangwa se kurushinja kutubahiriza amasezerano, u Rwanda rumaze igihe kinini narwo rugaragaza ko u Burundi buri mu batuma ahubwo amasezerano y'amahoro cyangwa se n'amasezerano y'agahenge adashyirwa mu bikorwa, ndetse bagashinja n'u Burundi bimwe mu byaha byicwa ry'abasivile cyangwa se igisirikare cy'u Burundi, rimwe mu icwa ry'abasivile bagiye bapfa cyangwa se bagabwaho ibitero n'ingabo z'u Burundi zifatanije na FDLR na FARDC bagiye bicirwa muri Kongo, ndetse no gukorana bya hafi cyangwa se n'umutwe wa FDLR wasize ukoze jenoside mu Rwanda 94 y'abatutsi. Ayo masezerano bari gusinya u Burundi bazaba bari kwamagana bashinja ko u Rwanda ruri kuyangiza, ni amasezerano yasinywe ku itariki 4 uku kwezi turimo, ngira ngo murabyibuka, muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ingabo nanone ayo masezerano yavugaga ko ngo intambara igomba kwita ihagarara. Iyo ntambara igomba guhagarara ni intambara n'ubundi usanga irwanamo ingabo za Kongo n'ingabo z'u Burundi bari gufatanya. Gusa nanone muri iki gitondo byakomeje kugenda bigaragara ko nubwo ayo masezerano Burundi buri kuyavuga hariko n'ubundi Burundi bufatanije na FARDC ndetse n'abacancuro, bikavuga ko banafatanije n'Ububirigi aribo bakomeje ahubwo kuyarengaho bagaba ibitero ku mutwe wa AFC M23 ahari ibirindiro byabo ndetse n'ahari abaturage. U Burundi by'umwihariko mu minsi yashize bimaze igihe bizwi cyangwa se binavugwa bigaragara ko bafashe ikibuga cy'indege cyabo bakagihindura ibirindiro byifashishwa na leta ya Kongo mu kugaba ibitero kuri AFC M23. Ngira ngo AFC M23 yagiye ivuga ko bayigabaho ibitero ahanini by'amadrone n'ibitero by'indege. Izo drone n'indege akenshi bihaguruka, ibyo bitero by'indege bihaguruka ku kibuga cy'indege cy'i Burundi cyagezwe nk'ibirindiro byo kugira ngo babatake. Kongo ibitero byose byo mu kirere bigabwa kuri AFC bihagurukira ku kibuga cy'indege cy'i Burundi, akaba ari naho amasasu ajyanwa, imbunda, ibintu byose mbega bijyanwa ku rugamba kurwanwa muri Kongo niho bihagurukira. Ndetse bikavugwa ko ngo umutwe wa FDLR hari abenshi muri bo binjiriye muri Uvira, binjira ubwo Uvira yafatwaga na M23 bahise bahungira i Burundi. Ni mu gihe muri aya masezerano n'ubundi bari kuvuga, ayo masezerano avuga ko umutwe wa FDLR w'abajenosideri ugomba kurimburwa burundu, ugakurwaho bitewe n'uko n'umutwe w'iterabwoba, n'umutwe wasize ukoze jenoside. Ibyo byose rero u Burundi bukaba bubirengaho, bukaba bufatanya bukanacumbikira FDLR. Bivugwa ko bariyo muri iyi minsi bamwe na bamwe, kandi biri mu masezerano ayo ngayo bari kuvuga ngo u Rwanda rwica, ko uwo mutwe wakagombye gukurwa mu nzira. Nanone kandi uyu munsi Perezida w'igihugu cy'u Rwanda yashimiye inzego z'umutekano ku buryo bwihariye. Aba bantu ibyo bakorera igihugu cyacu twese, sinavuga ko mfite byinshi birenze ibyo bakora, mbasaba barabyujuje. These forces of ours are the forces I have always wished to have. Perezida w'u Rwanda yavuze ko ngo izi ngabo z'igihugu tubona arizo ngabo yahuze ubundi arota cyangwa se yifuza kuzagira nk'ingabo z'igihugu, akurikije ubunyamwuga bakorana n'uburyo ari abahanga mu byo bakora.